kasdanan, siya'y atong paglaom sa ganti sa kaluwasan. Kung mangit-ngit ang dalan sa yuta, puno sa kahadlok o sala, dili angay mabalaka, kay si Kristo atong giya. Maayong binuhatan, ipakita higala. Pagtuo atong ligonon Kristohano, magninatudon isip sundalong Diyos no. Kasing-kasing tapot lion, saan niya bilihon, si Kristo iya kitang luwason. Puloy anan alang sa mati numanon. Kung mangit-ngit ang dalan sa yuta, puno sa kahadlok og sala, dili angay mabalaka, kay si Kristo atong giya. Maayong binuhatan, ipakita higala. Pagtuo atong ligonon Kristohano, magbinatudon isip sundalong Diyos nun. Kasing-kasing tapot lion, saan niya bililhon, si Kristo iya kitang luwason. Puloy anan alang sa mati numanon. Pagtuo atong ligonon Kristohano, magninatudon isip sundalong Diyos nun. Kasing-kasing tapot lion, saan niya bililhon, si Kristo iya kitang luwason. Puloy anan alang sa mati numanon. Puloy anan alang sa mati numanon.